Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije S Jahorine s ljubavlju. Olimpijska planina ovih dana zaista bilježi rekorde. Mnogo je turista, mnogo je skijaša i sigurno ima mnogo razloga svih zaposlenih u Olimpijskom centru, ali i svih ljudi na prostorima Pala koji se bave turizmom da budu više nego zadovoljni. Ja imam zadovoljstvo da razgovaram sa predsjednikom nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, Nedeljkom Melekom, čovjek koji je sigurno jedan od najzaslužnijih, ako ne i najzaslužnijih za sve ovo što se trenutno dešava na Jahorinu. Međo, ja sam siguran kad dođete na Poljice, kad krenete gondolom, a mi se nalazimo u Olimpijskom baru, da ste prezadovoljni kad vidite sve ovo što se dešava na planini. Pa naravno, mislim, ovo su dani velikog zadovoljstva i neke lične satisfakcije, znate, trpite kritike, udare, neosnovane optužbe, sve oda, život sve demantuje, dođete ovdje, vidite sve ovo, vidite hiljade turista, vidite ozbiljne promete, vidite jednu fabriku novca ovdje na jednom malom prostoru i onda zaista sam zadovoljan i ovo kako kažeš, zaista je sve kako treba i što se tiče i gostiju i vremenskih uslova, možda vidjet ćemo, čekamo rezultate, ali sigurno jedna ozbiljna sezona. Da, ja nemam nikakve pokazatelje, vi vjerovatno imate, ali sam siguran da će ovo biti rekordna sezona. To govore neki moji... Iskustvo. Da. Pa dobro, ti si dugo ovdje, najduže od svih nas. Hajde da sačekamo. Mi planiramo da mnogo ulažemo u mart. Sav znaš da je mart najbolji za skijanje. Planiramo da u martu uradimo dosta toga. Kako nam sad vrijeme, ovo sve se čini da će bude skijanje u aprilu. Tako da vidjet ćemo, ali rezultati su fascinantni. Finansijski smo apsolutno stabilizovali preduzeće, vlada je preuzela sve kredite, mi poslujemo zaista dobro. Sa te strane finansijski kažem odlično, sa stanovišta same promocije, destinacije sam više nego zadovoljan. Imamo dosta novih tržišta koje smo otvorili. Dolaze gosti iz Turske, što je, ako možemo kažemo, kuriozitet. Dolaze nam gosti iz Slovenija, Hrvatska, to je već standardno, dosta Mađara. Tako da možemo biti zadovoljni i sa tog aspekta. Dosta smo uradili i u marketinškom dijelu. Promijenili smo neke stvari u kojima smo griješili, u tom nekom samopromovisanju, samohvalisanju. Bavimo se konkretnim stvarima, kanalima prodaje, komunikacijom sa hotelijerima. Sve to daje rezultate. Pokušavamo malo da provjerimo i odnos prema lokalne zajednice, lokalnih ljudi, prema Jahorini, da oni to dožive kao svoju planinu, ko što jeste njihova planina. I tako da korak po korak, dan po dan, dobro je. Da, evo nećemo se persirati, kada si rekao da su urađene velike stvari u marketingu, ja moram zaista da kažem da je ovo novo rukovodstvo koje je došlo donijelo jednu novu energiju i donijelo jedan drugačiji pristup i marketingu i ono što je jako važno. Obojica smo rođeni ispod ove planine na Obroncima. Planina se vraća stanovnicima Pala, što je jako važno i to se osjeti. Pa jeste, ja sam čovjek koji voli promjene. Generalno ljudi se boje promjena i onda nek ostane kako je bilo, pa nek ne valja. Ja sam prije 6 godina ušao da promjenim neke stvari. Jer sam tada, kao čovjek, kao što sam kažeš, koji je rođen ovdje, vidio da ne valja. Ali sam i prošle godine shvatio da neke stvari ne valja. Iako sam ja učestvovao u svima njima i snosim svoj dio odgovornosti, vidio sam da neke stvari ne valjaju i rekao sam ajde da mijenjamo. I možemo
I sljedeće godine opet svi zajedno diskutovati šta ne valja pa da uradimo. Tačno je, griješili smo, neke stvari nismo dobro radili, u tome smo svi zajedno učestvovali, ja kao najodgovorniji čovjek možda i najviše. Sad smo te stvari promijenili. Znate kako, brzo je došao taj skok Jahorne. Od jednog, ajde, moramo biti pošteni da kažemo, jednog skijališta koje tu nije možda bilo regionalno, lokalno, borilo se sa Bjelašicom, sa ovima, za nekoj konkurenciji. Mi smo za 3 godine izletili u jedan ozbiljan svjetski ski centar. Kad promijenite tržište, promijenite navike, kad vam umjesto 2 hotela u 20 godina se napravi 15 hotela za 3 godine, sve se mijenja. I svi ljudi moraju da te neke promjene dožive na taj način da kažu ništa više nije isto. I da Jahorne ništa više nije isto. I to moraju da shvate i ljudi lokalci, i ljudi koji dolaze, i ljudi koji žive od te Jahorne. Znači, za 5 godina ovdje se sve promijenilo. Sa 80.000 skijaša se otišlo na 400.000. Sa 5.500 kreveta se otišlo na 15.000 kreveta. Ništa više nije isto. Ni struja, ni voda, ni komunalije, ni cijene. Sve je drugačije. I kad to je vrlo teško ispratiti. A kod nas ljudi imaju tu naviku, živih 40-50 godina, ništa se u životu ne promijeni, ne desi, i kad se desi ta neka provjera, ti si ljud. I ja to razumijem. Ali mi moramo, ovo je prilika Jahorne koja se ukaže jednom u 100 godina. Da vi imate takve investitore, takve hotelijere koji investiraju po 250-300 miliona kao što je investirao Galas. To će se sad desiti i nikad više. Proće 10-15 generacija koje neće moći to da dočekaju. I mi trebamo biti ponosni što smo dio te priče, što smo savrebenici. E sad, da li je nekom neka tamo livada oštećena, međa zakačena, da li je neki parking, to jest. Da li ima tu i neke nepravde? Ima. Sve to ima. Ali ovo je jedan proces koji ostavlja trajne posljedice ne na ovu mikroregiju, nego na cijelu Republiku Srpsku. Pale opština, Pale je prva opština po prihodima po porezima. Uprave za indirektno oporezivanje. Nije to ni Banja Luka, nije ni Mostar, ni Široki Brijeg, ni Sarajevo, nego su Pale. Najskuplji kvadrat stana je u opštini Trnovo. Tako je, za ne povjerovati. Zamislite taj nonsens. I to je sve posljedica ovog našeg grada ovdje. I sve se to desilo brzo. Zamislite vi kad imate na Trnovo, koja je mala, nerazvijena opština, u kojoj je kvadrat bio ne znam koliko, 500 maraka, i sad dođe, ako je bio i toliko, i sad je to najskuplji kvadrat u Republici Srpskoj. Pa sve se promijenilo, ništa nije isto. Ako mi sad u svojoj glavi to ne shvatamo, i ako mislite da se to podrazumijeva, i da vi sebe ne treba da promijenite, i načelnik opštine, i oni službenici tamo, i putari, i svi koji rade, onda smo u problemu. Idemo dalje sa ovim promjenama na Jahorni. Nedavno ste bili u Italiji, mislim u Leitneru ili... Tehnoalpinu, da. Tehnoalpinu. Šta se sprema? Prvo vam moram reći da sam tamo doživio jedno iskreno razočarenje. Kada sam vidio kako oni funkcionišu. Prije 40 godina su tamo došli Amerikanci i donijeli svoje topove za osvježavanje. Oni su snimili te topove, napravili svoju firmu, udružili se svi zajedno i sada oni prodaju topove Amerikancima. To je ta svijest. Da, vidio sam te topove, to su ogromne. Nema svađa, nema podjela, nema pakovanja jednih drugih, medijskih spirovanja. Ne. Oni su jedinstveni u tome. Imaju planinu Cortinu koja ima manje snijega od Jahorne. Jer oni su zakladeni sa Alpama i osuđeni su na sistem za vještačko osvježavanje. Vlasnici hotela su vlasnici rezorta i vlasnici fabrike za vještačko osvježavanje. Zaista jedno sloga jedinstvo
I onda sam vidio u stvari to ono 4S više važi u Italiji da ta sloga spašava nego što važi kod nas, nažalost. Impozantna jedna fabrika, priča, mi sarađujemo s tima i ranije, ali sad razvijamo jedno strateško partnerstvo gdje bi uradili dodati broj topova, gdje bi uvezali ove sve staze koje planiramo i da kao Kitzbühel kažemo sljedeće godine, kad kupite ski pas na Jahorini, mi vam garantujemo 100 dana skija. I to vam je osigurano preko osiguravajuće kuće. Znači, duplo se osigurani, garantujemo i planiraju osiguravajuće kuće. Tako da je to je bio ta jedna posjeta, zaista napravili smo jedan veliki master plan. Mi ćemo to na proljeće prezentovati i vladi koja mora to sve da odobri, da se usvoji novi plan plasovanja i da pokušamo u ovoj godini da uradimo to sve što treba da se uradi, da još ubacimo sigurno neki 50-60 topova i da onda kažemo da možemo već sljedeće sezone garantovati. To bi bila jedna stepenica više koja bi sigurno podigla nivo usluge. Hajde da se još malo zadržimo. Na Jahorini je nedavno iskorak jako važan, noćno skijanje, prača, zaista bili smo prisutni, vrhunski, svjetski. Ja bih volio, pokazat ću ti posle moj telefon. Ni za rođendan toliko poruka nisam dobio koliko sam dobio i svi su bili ozbiljni neki ljudi koji su putovali po svijetu, skijaši su mi rekli da ono što su doživjeli na Jahorini, noćno skijanje, jer to više nije prača, to je cijela planina koja je uvezana, da to nema nigdje u Evropi. I evo, sigurno to noćno skijanje koje ima na Jahorini nema nigdje u Evropi, drago mi je, sve pohvale ljudima iz menadžmenta, zaista to je ono što kažem, znate kako, ljudi kad vi radite puno godina u nekom kolektivu, zaboravite na te inovacije, neke stvari vam se podrazumijevaju, zato je dobra ta svježa krv, evo, ženski spust, nakon 43 godine, noćno skijanje, prača, zaista neki noviteti koji su na Jahorini, ali kažem vam, turizam zahtjeva svake godine inovaciju. Ako mislimo sad da smo mi završili, mi smo imali taj ciklus, 150 miliona maraka, krediti, napravljena planina, vlada preuzela kredite i sad ljudi misle da je gotovo. Nije gotovo. I svake godine mora da investirate još. Tek počne. Jer pazite, sad se otvara Galensov hotel, koji će da ima 2500 ljudi na doručku. Svi ti ljudi će s tog doručka da odu na praču. Prača ne može u ovom kapacitetu više da postoji. Ona mora biti kompletno vještački ostežena, je li tako? Što znači dole u dnu, gdje je najmanja nadmorska visina, vi znate da dole pada kiša. Kad pada snijeg na vrhu, dole pada kiša. Mi dole moramo staviti novi snow factory sistem koji će da radi na plusu, da se dole pravi snijeg. Jer mi moramo ljudima koji su investirali 250 miliona maraka omogućiti da tu stazu njihovi gosti, naši gosti, koriste. Tako da mi ne možemo stati. Mi moramo proširiti staze. Moramo ići na uvezivanje obućena bara sa dvorištima. Dvorišta moramo otvoriti, moraju biti sastavni dio planine. Vjerojatno ići i prema ravnoj planini. U budućnosti i prema ravnoj planini. Tako da ovo je jedan kontinuitet i samo kontinuitet ulaganja daje rezultate. Stanemo ove godine. Za 2 godine ćemo se opet vratiti gdje smo bili. Džaba ovo sve što ste radili. Jer ljudi traže inovacije. Pred ljudima je otvoren cijeli svijet. Čovjek sad sa telefonom bukira spavanje u Švajcarskoj, u Norveškoj, u Danskoj, u Finskoj, gdje god hoće, upali auto, sjedne. Evo sad vidite, čim uđete u Evropsku uniju više nema ni granica, sve se mijenja, sve je otvoreno. I sad vi tom čovjeku koji ima cijeli svijet na dlanu, hoćete da porudite ove godine istu uslugu kao i prošle. Nema šanse. Nema šanse. Naravno. Sve mora biti novo. Da.
Evo kad pričamo o tim investicijama, moram da ti pitam, mnogo se priča o novom hotelu ovdje negdje na vrhu. Je li to tačno, hoćemo li dobiti taj hotel? Ja sam, moram da kažem, ponosan što sam dio te priče da dolaska. Ali evo vidjeli ste, čim je gospodin Al-Shid izdao saopštenje da dolazi, vi u našim medijima su krenuli napad da mi nešto prodajemo Arapima. Da. A najveća investicija u regionu je Beograd na vodi, koju rade Arapi. Tako? Da. Porto Montenegro, vlasnici su Arapi. Znači, u cijelom svijetu, ono što valja cijelom svijetu, kao kapital, jedino ne valja nama ovdje. Znači, ja znam šta je moja misija i šta je moja vizija. Da otvorimo za cijeli svijet. Trenutno, na žalost, na sreću, kako ko da tumači, sve investicije dolaze iz tog dijela svijeta. Jer imate Rusiju koja je zarobljena u svojim problema sa Ukrajinom, imate Evropu koja ima svojih problema upravo zbog rata između Rusije i Ukrajine gdje nema svježeg kapitala. Amerikanci su se zatvorili u svoje čaure i investiraju samo u energetiku. Znači, jedino gdje možete dobiti novac da se investira u turizam ili u neku stanogradnju su iz arapskih zemalja. Da li mi to želimo da prihvatimo? Ja želim. Da neko ne želi, ok, ne želiš, morat će da živiš u ovim svojim okvirama za 2-3 godine sa takvim stavom i ovi ljudi koji su došli, oni će doći. Tako da postoji zainteresovanost, čovjek je već kupio zemlju, radi projekte, treba mu malo bolja saradnja sa opštinom Trnovo, jer vi imate osjećaj da čovjek hoće da ulaže u opštinu 150-200 miliona, da je tamo onako, ga tretiraju kao neko ko, ne znam, hoće neku ogradu ispred kuće da radi. Što je, priznaćete, ni normalno. Jer ti ljudi cijeli svijet očekuje. Tako da ja se nadam da će on napraviti uz našu pomoć dobru saradnju s opštinom, s vladom već ima dobru podršku i očekuje nas jedna ozbiljna investicija, sigurno između 100 i 150 miliona maraka, ali šta to očekuje nas otvaranje prema tim trećim tržištima, što je jako važno i njihovim dolaskom prvo će dolaziti dosta koji nisu ranije dolazili, koji imaju malo drugačije navike, ali drugačiju platežnu moć i time ćemo značajno otvoriti ljeto. I onda ćemo ići ka tom cilju da mi onda praktično imamo ti nekih 6 mjeseci popunjenu planiru godišnje. To je praktično ovaj prostor Gole Jahore. Na taj način bismo i Golu Jahoru uključili u cijeli sistem. Da. Vi sad imate situaciju da je sve što se dešava se dole na rejonu Poljica, da je dole najveća gužva i sve to. Otvaranjem Galensa mi ćemo prebaciti ozbiljan broj turista na Praču. Sa otvaranjem Al-Shidijevog hotela mi otvaramo ovu. Što znači da širimo cijelu planiru. Naravno, taj dio planine je na Trnovskoj strani, opština Trnovo će prihodovati više milionske naknade i svi će od toga da imaju korist. Samo se nadam da će se ljudi uozbiljiti, ubrzati, shvatiti da svijet ne počinje od njih. Da. Ajde sad malo da s ove naše prelijepe planine odemo nekih 100 kilometara prema Beogradu, da svratimo do igrišta, da vidimo šta se dešava s igrištima. Ona su u ovom trenutku u sklopu Olimpijskog centra Jahorina, ali sam pročitao i tvoju izjavu da neko ima inicijativu da igrišta pripoji opštini Vlasenica. Olimpijski centar, koliko sam ja informisan, nema ništa protiv toga, ali da se ispune neki uslovi. Tako je. Pa, pazite, ja sam sa funkcije predsjednika razvojnog odbora, ali sa funkcije direktora Sarajevog gasa vodio ozbiljne projekte u tom dijelu Republike Srpske. I sad ako pogledate igrišta, gdje smo uložili, ne znam,
što mi kredita, što vlada, sigurno neki 50 miliona maraka, pa pogledate gasifikaciju istoka Republike Srpske 75 miliona, vi ćete vidjeti da Šeković, Milić i Vlastenica, Han, Pijesak, da su ozbiljna ulaganja to i ja to podržavam. Dio sam te priče, ponosan sam što sam dio zajedno i sa vladom i sa predsjednikom i zaista smo puno uradili od toga. To je ono što smo pričali na početku, o svijesti ljudi. Svaka opština treba da zna šta su njihove ustavne nadležnosti. I ustavne i zakonske. A šta je obaveza i dužnost lokalnog preduzeća, šta je državnog preduzeća, javnog preduzeća kao što je Olimpijski centar. Mi smo sredstva vlade Republike Srpske napravili, ski centar igrišta i ski centrom upravljamo. Mi smo platili opštini Vlasenica rentu i uređenje kao da smo privatna firma. Sve. Platili sve takse. Šumar su platili, ja mislim, 400.000 maraka za sječenje šume. Znači, nas su tamo tretirali kao da smo privatnici. Kao da sam šejk Alšini. Onda je načelnik opštine došao na ideju da tu zemlju koja je u vlasništvu Republike Srpske prodaje opština. Što opet nije zakonski. Mora da je prodaje vlada Republike Srpske. Onda u toj nekoj njihovom nerazumijevanju koliziji prošle 3 godine nijedan plac nije prodat. Mi tamo imamo 10-ak ljudi koji žele da investiraju, a da investiraju jer imamo taj neki stav opštine da, eto, ne može da pravi niko ko bere ne pita. Što je po meni suludo. Mi ćemo poštovati odluku vlade. Ako vlada Republike Srpske kaže da to treba da pripade igrišta opštine Vlasenica, naravno prihvatamo kao legalisti. Opština Vlasenica će mora da izbiri sredstva koja smo mi iz vlastitih sredstava uložili, to je neki 6,5 miliona maraka, i nek preuzmu tu. Ono što mi imamo kao neki, ajde da kažem, ja lično kao neki pritisak, vjerujte da je to svaki put kad ode tamo desetine sastanaka, poziva, strah od ljudi iz Vlasenice, iz Han, Pijeska, iz tog kraja, jer igrišta su već jednom propala. Da. Vlada Aleksandra Džobića je dala ozbiljan novac. I tada su upravljale lokalne strukture, to je trajalo 2 godine i otišli su u stečaj. Mi smo došli na olupine, na uništeno, znači na nešto, ljudi su pokrali stolice, šankove, čaše. Sve si vidio. I mi smo došli na to, napravili novi ski centar. Mislim da svi dobro upravljamo, pokazujemo dobre rezultate. Ako sad to treba da vratimo opet onim ljudima, nikakav problem. Poštovat ćemo odluku vlade. Tako da do vlade vidjet ćemo. Ja mislim da kako god da bude, ta regija ima ozbiljne benefite od toga. Koliko će to oni da koriste, to je do njih. Tamo je već trebalo da bude 5-6 novih hotela, da opština ubire rentu i uređenje i da to totalno bude jedan investicioni ciklus kao što je bio na Jahon. Zašto oni stoje, ne znam. Vidim da je Han Pijesak to dosta bolje iskoristio. Tamo je nekih 65 lokacija prodato, naplaćene renta, uređenje i opština je u dosta boljoj situaciji nego što je Vlasenica. Ljudi moraju da razumiju ono što smo pričali u početku. Tajming je najvažniji. U životu, u biznisu, u politici. Najvažnije je vrijeme. Ako prepoznaš vrijeme i doneseš odluku u pravom momentu, ti si pobjedio. Ako te vrijeme pregazi, možeš da sjediš, kukaš, piješ pivo ispred prodavnice, ali vrijeme prošlo i gotovo. Sad, ja se nadam da smo nas dvojica napravili ovaj razgovor u pravom trenutku. Dugo je trajao dogovor, pa mogu, pa ne mogu, pa mislim da smo donijeli nekoliko zaista važnih informacija za sve ljude sa ovog prostora, ali i ljude iz Republike Srpske. Ja ne znam, evo, ako sam nešto zaboravio da ti pitam, a da ti imaš želju, potrebu da kažeš. Pa nemam, ja želim da se tebi zahvalim na upornosti, na istrajnosti
što nisi, kad su mnogi odustali od Jahorne, ti nisi. I ti si koji ja trpio neku i nepravdu i kritike i najgore kad to ide iz nekog tvog onog najbližeg okruženja. Ali evo, pobijedili smo sve. Mislim da je sad trenutak da prepoznamo, da iskoristimo šanse, da se ne bavimo glupostima, da se ne bavimo ogovaranjem, tračanjem, tuđim dvorištima, šta je, ko je, s kim, šta, kako, ovako, onako, da stavimo fokus, da zaista dovedemo ove ljude, investitore kojima smo pričali i da definitivno jednom zauvijek, to mi je rekao dobro predsjednik vlade, on je isto razgovarao sa šejkom, on kaže svaka nova investicija tih ljudi nas čuva od rata. Jer kad ljudi iz tih krajeva investiraju ozbiljne stotine miliona, oni čuvaju svoj kapital. I ja mislim da drago mi je što je premijer to prepoznao, da tu svijest moramo spustiti malo i niže kod ljudi, da ljudi shvate da niko nikom ništa ne otima, da čak nikoga to i ne zanima. Ljudi žele da dođu ovde, da naprave biznis, da zaposle domaće ljude, da koriste domaće resurse, da to plate, da plate poraze i da ostanu ovde stotinama godina. To je neka moja poruka i ja mislim da ćemo ja i ti mnoge njih i dočekati ispratiti u sljedećih 10 godina. Ja se nadam da će tako da bude. Tebi i tvojim saradnicima iz Olimpijskog centra želim svaku sreću u nastavku svih ovih investicija. Želim te naravno i sreću na poziciji generalnog direktora Sarajevo Gasa da završimo sve tu što je planirano. Još jednom hvala na učešću emisiji s Jahorine s ljubavlju. Mi nekako uvijek emisiju, ove naše razgovore pravimo negdje pred kraj, pa mi uhvati neka sjeta kad pomislim još samo 2 emisije i kraj. Pa do, radit ćemo ljeto. Tako je. Dakle, poštovani gledalci, bio je to Nedjeljko Kolek, predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina. Rekao sam na početku razgovora, jedan od najvažnijih ljudi za ovu planinu. Čini mi se da sam negdje pročitao tvoju izjavu gdje si rekao da, donio sam pare na Jahorinu, da ih ja nisam donio na Jahorinu. Možda bi završao neku drugu stvar. Ne znam da li je tačno. Tačno je. To, znate kako? Ja kad odem, bivši premijer mi je rekao, kaže, dobar dan, Elek, ne mogu reći da mi je drago što te vidim. Jer uvijek sam nešto tražio. I on je isto izlazio u susret, tako da ja idem svake nedelje u Banja Luku i uvijek nešto tražim. I uvijek nešto tražim u bilo šta za šta radim i mislim da novca ima dovoljno, veliki je budžet Republike Srpske, ljudi žele u Banja Luci da nam pomognu, žele da daju novac, ali jednostavno mi moramo odjeti projekt. Nastavi da tražiš, mi ćemo nastaviti da radimo. Očekujemo da gosti nastave da dolaze na ovu Jahorinu, a mi ćemo emisiju nastaviti prilozima koje smo snimali u proteklih 7 dana. Ako ima vremena.